Tír na Creutairean Fiadhaich, le Morris Sendak. Chunder and Dillig, nor a glunish of a glog. Turn the page when you hear the bell. Ein eiche, her max dhéise maithe ali, agus renne rud an mí vodal mar seo. Agus mar seo. Sé Creutairean Fiadhaich a hanad, huirt a bhathair, agus huirt Max, ihí mí thusa, chai a chur díreach an labí gún super. An aiche sin, ghas chaile an sa rúm aige. Ghas í. Agus ghas í gus nach éicheach Max ballachan na mullach an ruim idir. Agus cuan isteach le báta ga Max. Agus heola fálamh, fad na híche, agus fad an látha. Fad teachnan san fasc bliana an awl go tír na Creutairean Fiadhaich. Agus nuair a rannig é tír na Creutairean Fiadhaich, chúla é agus chúla é an fiaclan bíreach a giascail, agus rollig na Creutairean Fiadhaich na súlan eigealach agus crahíd na spír an scriscail. Gus an tuairt Max, bíomh sucker, agus rinne síhil iad le bheith a cóid isteach an na súlan móra buíoch ach a gan fribe súla. Agus chur seo an tagal ara, agus smuoinnig iad gur é rud uafasach hían fíoch a bheith ann an Max. Agus déintig iad gur é rí na Creutairean Fiadhaich a bhain. Agus inis dhéag Max, an tám ann san úbrid Fiadhaich. Scuribh inis, thuairt Max, agus chuir na rudan Fiadhaich gan labí gun super. Agus bheith Max rí na Creutairean Fiadhaich go má éanairech. Agus bheith é ag géirí a bheith cóláirí cuidigan ag an ró grá mórgá. Agus an uairsin, uair é falla de rudan maithe ithe bh áitigan fada fallamh tíomh eile an taal. Is mar sin, scur é a bheith na rí ann an tír na Creutairean Fiadhaich. Agus dhéag na Creutairean Fiadhaich, ó ná fág sin, ihí sin thu, chum mórs a tha Sgoil-àraich. Agus thuairt Max, ha mí a fallamh. Scréich na Creutairean Fiadhaicin an dói uafasach len fiaclan agalach a giascail. Rólig iad na súlan agalach mun cuairt agus crahíd na spúran scrisal. A chai Max bord a bháta agus sméid é rútha. Agus heola arás san córas bliana, amach is isteach trón na seachtanan, agus son látha fad, isteach go aiche an rúm cadal aige hían. Fear an rá súper a feitheamh rís a bhórd. Agus, fear an súper ahas te.